My Trip My Adventure. Bakar. Bakar. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cai nanti orang mantap gitu. Nah, orang teh salah satunya ada kieu. Hadir lah. Tuturkan we guys. Ayo. Let's go guys. Oh guys, yuk kebun sampeunanya. Siap-siap buat sampeun. Udah nyala. Bawanya. Guys, nah, yuk dah. Di badan kita kebun. Badan. Wadon. Terus ya, trek ya. Nah guys, kita mahi masa jika uyut cikit bau ya lah. Mau mahi bisa turunan guys. Nah orang rambut teh karena ada garis kalau di orang teh. Ya, kalau teh ibu kalau mau ngajak soalnya di sekarang guys takut ya. Guys, pacarmu ganteng. Gak bisa nyebut singkong. Lemah guys, lemah. Lemah guys, lemah sok ya. Lihat guys. Lihat, lihat. Udah oh guys, kita juga lemah. Kita juga lemah. Mau buat langsung tidak sekali ala. Guys, tanahnya garing. Oh, yuk, gelas ya, guys, Besar ya, besar. coba guys, lumayan. Bikin masuk saya kan. Suku. My Trip My Adventure. Bakar. Bakar. Guys, ya orang kebersihannya. Bantuan ku abinya guysnya. Jadi emang ngeunah mah guys kudu dikumak heula di dieu di rawa. Jadi emang ciri khas aslina.
sige pipiluan deh. Kudu Sok. nurungkeun aku mah. Pagoy bahasa sih ya nak anjing. Tina anjing ditumpuk kieu anjing asupkeun cenah di mana goblok? Siring tak terhingga jadinya, lupa sampai lupa. Oi, cara. Datang dengan dia. Fungsi bedog yang naon atuh eta? Serada ruhanya urang bubuykeun aya mah. Sampeuna gara teuing guys. Aduh. Aduh. Bengek guys. Bol. Dik, tutupkeun. Panas. Siapa cara ngabubuhin kaki? Ini nongkrong teh di dia aing ah. Benernya nih. Guys, yuk. Tos asapnya ya na ya dibubuy kurang kita di teh. Tos jam-jam di teh tos lami guys. Bubuy. Kena sirah tuh teh. Ieu asak guys. Mantap guys. Komomun. Jeung eta mah guys jeung naon eta teh gula beureum. Mantap guys. Waduh. Panas guys euy. Injak. Apa panas? Rese guys. Awas, awas. Guys, guys, ini guys. Masak guys. Cuma 2 guys sih. Tadi teh. Ini guys, orang review. Kita cangor bagus ya mah. Ini atas cangor. Iya asaknya. Asaknya mah deh. Asak banget. Ada oke kurang.
dikit tuh atuh hujan. mengupas kita mengupas. Jangan kilo ieu mah. Lu ka abela asak mah dia. Gelo Mana? guys. Iya dah. Mata. Masak sabelah ieu mah anjing. Iya asak mah dia sia. Eta masak. Bahkan dia lah dari. Ya guys yo. Kadang kakak nggak belum tuh sempurna cangor jadol deh. Guys, tapi rada aya asakan guys, dik. Kalau mah guys, tong hilap, like, komen, subscribe ya guys ya. Tuturkan terus perjalanan orang.